Tuh, tadi 1 jam lagi guys. Kita pengen lihat kabutnya, bener-bener guys, kabutnya guys. Yuk. Teman-teman touring guys. Anjay. Lihat. Sejuk. Gila guys. Ini bener-bener ekstrim semua. Jalanin yang bener guys. Guys, dingin tuh, gua ada jaket lagi tuh. Jaket apa kan ada. Nanti kok dingin kan? Perjalanan melewati Salak. Kita tarik guys. Kawasan ini di belakang. Mampus, mampus. Makanya kok mental guys. Ini komenteran.